Presiden Kameklaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala ulah keno ba kecingku dor pelat cugi marba mardi hapo kajala kadai namar kacing sata ba cingkaroi gi kherdap krong khachana ulang ba wadi gi trop kit marba amru kisha shim da kador ba kani kadai ga wei na gidaw jong kecingku dor kimar gi mata ulang madadu ka huti hadu rata cera kidan hadu arfu artli kherdap krong khachana ba kitrop ki baket gi marba mardi ki haban siu nadu umleng with bridge terter jawai bypass ba shadu rata cera Day tang bay bridge umling kinaya nako hati ha umling ru hapthau ka kali hajoi bypass hapthau ka kali mari like ka tu ka jika ba check ya ki covid next tang chi sanpau mitar ki hapsiu arpu artli ki kit nako hati harata sra arpu artli kit lalio ngalawan man mar kini ngalik kan pas election keling ngai arpu artli ki kit kisiu yo pulit ru hapsiu ya ki tu ki babo get berit tip ki sing am tip ra ki tu berit ke hapsiu lut la tip yang hamulong la yang alarm pai hangno badanu MLA la ni hangno ba konstitusi ka don kenalik senong stoin ru keria jong we MLA ni ke cekit keria we MLA ke cekit ke jingkiu ke marbam mardi ke debit tik na ke jing krong palat tenai kin yo ki bru nei kin mi sho